For 3 generations, one family has remained committed to breeding cattle that perform where it matters most. At Andre Huguenot Stud, every mating, every selection, and every generation is guided by one goal: to produce functional, fertile, and adaptable cattle that thrive under South African conditions. Bred for hardness, selected for adaptability, and proven for veld performance. Together with our guest sellers, Yari Stud, AAA Huguenote, and the J3 Huguenot Stoet, we proudly invite you to our 25th production sale, presented in association with Vleissentraal Bosveld. This year's offering includes 20 bulls and 37 quality females, including heifers, productive cows, and cows with calves. Genetics developed to add value to your herd, today and for generations to come. Nou is dit jou geleentheid om te belê in bewese veldgenetika. Vir 3 geslagte bou die Andre Huguenot Stoet aan 'n nalatenskap van geharde, funksionele beeste wat jaar na jaar hul waarde op die veld bewys. Diere met uitstekende aanpasbaarheid, sterk veldhou vermoë, vrugbaarheid waarop jy kan staat maak en genetika wat winsgewende beesboerdery ondersteun. Ons nooi alle stoet- en kommersiële boere hartlik uit om hierdie besondere 25ste produksieveiling saam met ons by te woon. Op aanbod vanjaar 20 bulle en 37 vroulike diere. Die veiling vind plaas donderdag 20 Augustus 2026 om 11:00 te Naboomspruit Veilingskrale, Mokopong, aangebied in samewerking met Vleissentraal Bosveld. Andre Huguenot Stoet en gasverkopers. 3 geslagte van bewese veldgenetika, geteel vir Suid-Afrikaanse toestande, gebou vir die toekoms.